गसेगाव एटिएम सिखाव सासे आइजोनि एकाउन्टनिफ्राय फान्दायनानै खावनानै लांदों 77,000 रां। गसेगाव महकुमा नोगोराव जयनगर एसबीआई एटिएमनिफ्राय 4 नं वार्डनि थागिबि गेवलांश्री ब्रह्म मुंनि आइजोनिफ्राय फान्दायसुला सिखावा 10 जुनाव एटिएमखौ खावनानै लांनायजों लोगोसे एटिएम पिन नम्बरखौबो स्रोदै मोनथिनानै लायो सिखावा। गेवलांश्री ब्रह्मनि एकाउन्टनिफ्राय गासै 77,000 रां बख'यो सिखावा। बेबायदि रां खावजाब्लाबो मबाइलाव एसएमएस थाङैखाय जेबो उदिस मोनाखैमोन गेवलांश्री ब्रह्मआ। जेबो उदिस मोनै जाहोनाव सिखावा खनले बेबायदि बख'बाय थानो मोन्दों होननानै फोरमायदों गेवलांश्री ब्रह्मआ। उनाव 16 अक्ट' खालि गसाइगाव थानायाव गजर दैखाङो गेवलांश्री ब्रह्मआ। 21,000 কোনদিনা উঠাইছিল? ই 10 তাৰিখত 4 বাৰ উঠালে আৰু 10 তাৰিখতে শ্ৰীৰামপুৰত 20 টকা ওলালে 20,000 আৰু 11 তাৰিখত আলিপুৰ পৰাহে 9,000 দুবাৰ উঠালে। কিমান উঠাইছে টোটেল? 71,000। আপোনাৰ এটিএমটো ক'ত হেৰাইছিল? তাতে জয়নগৰ গোসাইগাঁও জয়নগৰ এটিএমত। কেনেকৈ হেৰাল এইটো? এইটো যেতিয়া মই 10 তাৰিখ জুনৰ মই তেতিয়া এটিএমত গৈ কিনি টকা ওলাব গৈছিল। তাতে মানে সেই ল'ৰাজনে এটিএম ভিতৰত আছিল, কিন্তু মই ইমানকে ভালকে মানে ওকে কিবা কৰা নাই আৰু কি। তাতে মই ভাবিছে সিও টকা ল'বলৈ আহিছে, মইও টকা ল'বলৈ কৈছে, মানুহ ইমানখিনি ভিৰ নাছিল। তাৰ কাৰণে মানে মই এটিএমত গৈছে, টকাটো ওলাইছে, পিছত পইচাটো মই মোৰ হাততে ল'লে, এটিএমো মই মোৰ হাততে লৈছিল। আমি গমে পোৱা নাই কেতিয়া সি চেঞ্জ কৰিলো, আমি এইটোৱে গম নাপালে। আচ্ছা, তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিলে? এফআইআৰ দিছে নেকি? আমিতো এতিয়া গোসাইগাঁও পুলিচ ষ্টেচনত এফআইআৰ দিছে। गुदि फरायसालि न' बेखेवनाय आरो एचएसएलसी आनजादाव पास जानायफोरखौ बरायदों। चिरां जिल्ला सान्थिपुर ओनसोलनि सिङाव थानाय धोरोमपुर दलापारा गामिनि गुदि फरायसालिनि सामलाय आफादनि बानजायनायाव 2021 आरो 2022 इं मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय गामिनि फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे गुदि फरायसालि न' बेखेवनाय हाबाफारि लादों। আজি বিটিআৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা ঘৰ স্কুল বিল্ডিং এখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, যে 2021 আৰু 22 চনৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ SOPDGৰ 40 লাখ টকীয়া এটা বিল্ডিং চেংচন হৈছিলে ধৰমপুৰ দহলাপাৰা LP স্কুল। আৰু এই LP স্কুলখন দীঘলে 56 ফুট, পাতলে 20 ফুট আৰু বাৰাণ্ডাটো 8 ফুট। এই ডাঙৰ এখন ঘৰ, সুন্দৰ এটা ঘৰ 40 লাখ টকীয়া এটা সাজি উলিয়াইছিলে। ইয়াৰ কাৰণে মই এই LP স্কুলৰ SMDCৰ সভাপতিকে আদি কৰি দুখন গাঁৱৰ ৰাইজক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যে সুন্দৰ এটা বিল্ডিং এইখিনি টকাৰ যোগেদি তেওঁলোকে সাজি উলিয়ালে। আৰু আজি মই এই ঘৰখন উদ্বোধন কৰিব পাই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। मेरु एबसुनि खौरां मेल चिरां जिल्लानि सिडली थानायाव गोग्लैनाय नं 1 खासिख'त्रानि फालांगिरि बिरन बसुमतारीनि न'आव सिनाय मोनै साथाम दुथांफोरा 70,000 रां आरो 1.5 लाखसोनि सना लुट खालामना लांनायनि सायाव दायनिगिरिखौ गोजौ थाखोनि नायबिजिरनानै थाबैनो हमनानै गोख्रों साजा होनो पुलिस बिफाननिसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारीया मेलनि गेजेरजों खावलायहरदों।
ফালৰ পৰা পদক্ষেপ লোৱাটো খুব উচিত বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ আজি বীৰণ বসুমতাৰীৰ মানে পৰিয়ালৰ এনেকৈ ডাকাইত হৈছে কাইলৈ যে কোনোবাৰ ঘৰত নহ'ব এইটো নহয় এইটোৰ কাৰণে যি হৈছে ইয়াৰ ওপৰত কঠোৰ একশ্যন হ'ব লাগে যি ইয়াত মানে ঘটনা হৈছে ইয়াত মানে জড়িত থকা সকলক কৰায়ত্ব কৰিবৰ কাৰণে হাই লেভেলৰ যিটো ইনকুৱাৰী এইটো বঢ়াব লাগে আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি এইখিনি দাবীটো আমি জনাইছোঁ आर्ट्स आरो साइन्स फरायग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि थुक्राझार जे.डि. विलियम्स हायर सेकेन्डारि स्कुलाव HSLC आनजाद उथ्रिसारफोरनि हायर सेकेन्डारि सेथि बोसोर थाखोनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ होनो हानाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे फरायसालियाव सोलोंथाइ होनाय जायो। बे फरायसालियाव आलादा आलादा हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबु दं। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ लानो थाखाय जे.डि. विलियम्स हायर सेकेन्डारि स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मोनथिनो थाखाय जानबुं नम्बराव खौरां ला 99577177276 97065045570 936575908